Uway na ginong yalam kaseng New Trap Achik National Movement HANM usamla Wan Biang Marten ubabat kum Publicity Secretary Kamah Tizun ulaman saujur hadin bolo syaktit jam jai ha uway ubar jela uba kerteng umohon ubadei uba wan tre belasngi ha kasenong soni dan kabahap hapok Kamahoti Constituency Hariboy District. Katai kijingja kelaja ha kasipho tarik ubenai kelalengkot arjar arpway ha kapor kumbasan baje janmit ha kajaka aikam jong uway urang ba kasi ha kate kasenong. Bat kinong yalam kaseng HNM mau hatizun kila ujor dak jahar persya yau te ubar jela syaki pulit ke solai police station na kebenta ban penlong ya kajing tokit bat bantwet ru yau te ubar jela runar ubala petri bat lait na kakti jong ginong syong bat kidkhot kate kaseng. Ha kabaide bat kate kajingja ki he nong yalam jong kaseng HNM na nong ba shalong kila hiar syak shnong soni dan ban le ya kendu ya ki pulit ke solai police station ki nong yalam kaseng HNM na Riboy District hapo kajing yalam jong ba pateng marsing ubade presiden jong Riboy District kila lek marmar syak kate kejaka maria yo ya kene kajing tim bat marmar la penkit no ya usam lawan biang marten sya Bethany Hospital nongpo na kebenta kajing sumar klem dapat pau ya kajing susi kebakrau namar kajing sya hiatma we na ki parado khot jingi wan biang marten ubalong ru publicity jongka mau tizun kane ka bapen kendet benreu bat ka bapen lengo nganyengi ki khasi ki khara na kapor ka shailong hakane karukom ngi i ba hakine kisni ki pamenta ki para khasi ki jongi nimjo pendon kam ya kata kasti lane kata ka jingyada da banta ka shtong ka thau ka jongi ngi kendet benreu tat hadu bakal ade hado ka jongi dena kaliang ka jonga kum persen jo ka mau tizon na karpat ya baro kinong shong shnong jong ka mohoti batro ya kari Riboy District batro ya kari khasi hi bro kawai ba ngin kendet benreu no nangne syakman ba nginom ailat bagi taki mender kinyo banrong lane ban hyatma yangi kum khasi nyo i hangne kalong ba bun sin he de nang ba kajing aikam ajam kajingi ya ki poi e kum ba ong ba upsen chisin ba ngi la pen saaj hakabakut he upu kelayangi kitrai den takadaw nga karpat ipi baro bat ngapen benas non bahagane kasngi bahapo ka mohotizon la pentrekam dala ka jong ka ILP bat hapo Riboy bat hari khasihi baro kawe kambentoy ayu bangin yakhi ILP lada naying he kum ki traistong ki trajaka ki trai mulok yemdon ka jing bakli nga karpat ipi ngawer ipi baro kinong song snong jong ka bahti kinong song snong jong ka Riboy bat ka bri un New Trap bangin pentrai kamno mardor yala ka jong ka ILP ya ka bala suila shor daw kyang nong ba bat utirot sing